دولة تركيا لسر باشوري كردستان ولسر قامبا مغموري ولسر قالي كرد يعني نا روجي كينوية ونا نبيجن تصادفية بيلانكي قدبي وبيلانكي دولة تركيا هبونا كردارا قبول ناكر ایرشا گو زیادتر جی چه دبی روزانه گل سر چای کردستانه و برخودانیا گل سری چای کردستانی جی چه دبی نه قد په قبول دکی و نه ترکیه جی دهادمینی یعنی جبروی برای خدا سویلا قامپ مغموری جی وقت قامپ کی برخودانی قامپ کی پک کی دبینه و پک کی نه جبروی جی خارا کر هدف وقامبكي السيفيلة أما وقت بي تحمل جنيني أو قلا أف دصالن زيادة تر عمبار كل سروي قالية قال بيوستي خا روجانا بيك بيني ريجرتي قدا بي ريجرتي لسر نافي تركيا حتى نخوشي قد وردة شيبونا حتى نقول يعني إنسان يعني تندرستي خاري ندانه قل وداري تداوم درباسي هولير بكن اما قد بيري ندوي سر نافي تركيا اما قد بيجي اف تشتيقو تركي دكي بيكتينيتي اجبونا وي او ايرشي قو تشيبوا انتفاق كي دنابر دست عراق جيتي دابو دست قد بي وتركيا ينزل ترتي دا خورت بو لي اما تشما دوي اوي دا دوي دمي دا وصابو دوي دمي دا هيزن غريلا گو چالاكي گو كرنه د چاي كردستان دا او د باكور دا ل هوا الاني گول تركي عسكري دانا افانا جوان ربو انتقامك انتقام وانجي هات بسري قالي مغموري واوكر و دنفس وقت دا دنفس دقيقة دا دوي روجه دا بالا فر دولة الترك لسر چای کردستان دفرن بومبا باران دکن هزن پیشمرگه هزن زیروانی چته عزیز ویسی اگو برپرسیار هزن زیروانی نه در باسی قامپا گریلا دبه دخوازن وقت دبه سزمه بکن و دودارين دا برانبري غريلا شر بكن اوانا بري بگينن وداري ارتا و كجا كجي دا خياني خو فرميجي داي ماين تقيايا فيزياليكتي اما دي سب دستي تركيا اف كومبلوكي غوهاتي تشكرم دستي تركيا يعني açık جي كجا كي دا خياني دا جروبكي سربخا جبولي كوليني ورن آلاني بلا لي كولين بكن اف سدي ست يعني تشتيقو بيا حتى بيشمرگي جو بريندار جي كاتنا او جبخا نزانش كدارد بفيزيا بو تقيم بو چي بو بخاجي نزاني بون تركيا اف بيلان يقول سر غريلا ولسر قدا بيوسا وكري جو حرد بيشمرگه و غريلا شر بكن شر براكوجي زيادتر قربه تبكيه قال دركوي و قال شر مزارب که بیجن بنرن اشتا شر براکوجی و پککی شر دکی پککی جی خدایه لی اما قد پی ایریشی جیوان دکی لی اما دراگاندنی دنیا دا چه دبن پککی ایریشی قد پی کری يعني برواجد زيفرينن جبونا قد پی جبونا مسعود برزاني جبونا مسرور برزاني ايگو نها د چای کردستان دخوازن پرچه بکن چای کردستانی فروتنه گند والا دکن اما بدسته وانه اوا 30 کیلومتر درباسی عرض کردستانی بونه داگر کرنه اما یک نه حکومت عراقی نه پارلمان کردستان و نه حکومت هرم کردستان یک جابی که بده بیجن اشته عرض باشوری کردستان داگر کرنه یک انسان در نکوه و راستی جوا گلی را جو دنیا را جراگاندن را نابیجن پککی هاتی عرض داگر کری پککی 43 سالن دا عرض کردستان دایا نگو داگر دکی پاراستنا گله او باشور جی پاراست روجاوا جی پاراست روجلات جی پاراست باکور جی پاراست گریلا کی نتوی یعنی
نگو بش بو هاتی عرض داگر بکن لی اما قدپه استاتویا گو پکه که تیدا دمینه قبول ناکه جبر ویجی او ایرشه گو هاتی کرن گرک دنیا هموجی ببینه او سر مغموری جی گرک بیدن کس نمینه لیکولین دکواری کرن بتایبت جبو قدپه يعني درجة داوية أرتا بنكفتنا تركيا اعلان دكي لقدبه دخازي وان هيج ندا زندي بكي اما كرد بكرد جرك اف غافنا پاشتا ورن کشاندن پیشتا نچون دسالا بیستو سسیا دا انتفاقا لوزانه بداویه دبن دخازن دوی دسالنا دا وصا عجله بونی که دخنه گوش بو گو اشتنها روی قدپه درخینه ارته ایگو پارزوانه وی گلی کرد پارزوانه گلان اشته قدپه açık بدست Türkiye خا بهزدك لی اما ترکیه جی آرتا بر افلاسی که دچو سیاست ترکیه آرتا نما دروجلات ناوین ده یا جنبیجن ده باشوری کردستان ده دروجاوی کردستان ده و سیاست خواب مشینه لیب ایرش خواهی تکنیکی به شر تیبت به چتین به فتنه و فسادیه دخوازن دیسا جاری که دیتر سیستما گو بری و به حق سال عثمانی هاتی مشاندن دخوازن جنوانو بکن و اردوغان خجنوال سر پیا بگیره هوا آلانیه گوجرا امضا کرنش ترکیه را امضا کری وک هزی نافنتوی وک عراقی جرا امضا کرنش ترا ریوکریه وارن داری دال و قامپا مغموری اف حق سالن دوا قامپی دانه و نتا يعني متحده اوانا خودی الوی گلی درد کفن لی اماد پراتیک ده خودی الوی گلی در نا کفن نه عراق خودی الوی گلی درد کفه نه قدپه خودی لی درد کفه نه متحده لی درد کفه یعنی اف ایریش گوته کرم قدپه و تاني گریده و ترکانی نه یعنی اف هزکی نتوی هزکی ایگو داگرکریه گو دولت وان مزن خازن رجلات ناوین گاوی وان پاش و بکشین امریکا سیره ده سیاست گو دمشینه سیاست گو سر گلی کرد به تیبه دروجلات ناوین ده ایگو گاوی خو پاش و داویجن کردن اوان نخوازن کرد ایگو به فکر ریبرتیه فکر ریبر آپو نخوازن دروجلات ناوین ده ورین مشاندن فکر کبنه پرستی او قدپه او 1000 ساله گو و گلی گو کری بندست کری و کوله کری و وقت دبه بن عرض و سر عرض فروتی دای دروا دخوازن وادي سوي فكره للدرجلات النافين بالتايبات بريا كردا بريا قدبه دخوازن بشغلين قدبه رولي خادوي ملي خراب دا دملي خا غفروتان دا دملي ملي خاي اشتا وقت بيني كرديات جينين او قدبه لبيشو قدبه دي شغلان يعني وك تشاو تميخه كي الديوار كي بخيني وتشاكوج ليك هذا ارقوه يعني جبروي يعني وك قال مغموري بخديه ايجو خدي لي دركه وقال بخايه اراده بخاخه يعني او بخاخه ادراد كنا او بخاخه ايشي خا ريخستنا خبري بد بن اوانا لي اما دور بيش كرنا قول سر مقام مغموري تكرن انتقام جوج قال كرد و قال جو ايرو جو سر بيايا دخوازن انتقام خجورجي بكن سياسة امريكا دروجلات نافين ده تو جوهرتن تدا چين ابويا لي اما الشخص هاتنا جوهرتن ترامب سياسة جو دروجلات نافين ده مشاند سياسة كيشت تجاري بو كريم بو فروتان بو و هزي خا دور دا ديني يعني هنك قاف دوي مليدا آفيتن لي ام او قافا نكت خدمته قال اما بشتي جون بايدن هات ارك دار كرن جون بايدن تسياسات نقرت تو قاف نافيتن اما تشكر او سياسات حشك نركر لأما حتى انها وك شخارة تماشادكي يعني تقافكي قبيجي اشتا من سياسات ترامب هاقا مثلا تشتيقو دروجلات نافين چيبون اريشيقو چيبون داعش هاقا صار دروجلات نافين بتيبت برخدانية جو برانبري داعش بدست حركة آزادية جو چيبون اما ترامب تتور دينينا يعني ترامب دملكي دا يعني ارتنا دفتري دوان ودبن تركيا هزي خا قوتها خا عسكري وسياسي امريكا دقري
لي اما جون بايدن تمام كر او تشتي جو جون بايدن كري جوش بقت العام ارمينيا جو اشتاقوا بفرمي بدستي عثمانيا بدستي تركا هاتي كرن اعتراف بكي او سياست كي جونر دايما شاندن جبر ارتا سياسات اردوغان ومهبي اكابي ارتا اف سياسات ناي مشاندن جبر وي اعتراف كرن بيغاني لأما دوي اعتراف كرنا قول سر أرمينيا تشيبو لأما إيرش لسر كردا تشيبو چما جبو كردا اعتراف نكرنا قلت اشتهاق إيرش تشي دبي داگر كاري تشي دبي قراقول تركا دناف سنري كردا دا دناف جي كردا دا تشي كرن چما بوي اعتراف نكي قتل عمي قو تشي دبن چما بوان اعتراف نكي إيرش قو درو جاوي كردستان دا دشورشی دا چه بو چما بوان اعتراف نکه ایرشی گودرو باشوری کردستان دا بسر حلب چه بو چما بوان اعتراف نکه قتل عامه گونها چه بن زاروک روزانه به هوا به ایزن هوای ای ترکا دیم بوم با باران کن چما بو اعتراف نکه سیاست که گونها تیمشاندن گودرو جلات ناوین ده هین نرمتر هین وقت به خواب بده مشاندن بيرنجي يعني تو فرق و جدايتي جو سياسات امريكا وري جوهرتن برنبري كردان ناي جوهرتن لي اما بيوستي في جالي نفس سياسات امريكا بيوستي في جالي بهيس كرنا وبيكيتي بيوستي في جالان بهفدره هي بيوستي في جالان بامريكا وروسيا ونظام ايدن رتنيه اف جالا جركه وسوي سياسات جود بسر ونتي مشاندن وسياسات جركه قبول نکه برویجی سیاست امریکا یعنی تو برجواندی که گو کردا و گلان تیده چه بی بتنه خیلی لنه توا دموکراتیک در کبن گو امکان بنهیم برسوا ایرشین گل دروا ترکیه به قدپه به امریکا به کسین گو ادخازن ایرشی گل سر گلان بکن اوانا گرکن پیشه وارن سکناندن و جبونا گله مجی ام هر تم دبیجن سرکفتن گله میا سرکفتن گلانه در رجلات ناوین حتی داویجی افگل لسر پیابه و سرکفتن نزیک بوده گره که گاو نجی زیادتر امین بر و پیش ببچ